Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kibakong san mentaka sngi kilong. Shongkun kamas aingo uravan padar sensius hashnong sok kerbamrin. Gerku ye mani batmai u Archbishop Victor ha tham. Tuj umat kemen ki riunget kameli maukar ha kamas aingo usok blay likonsing. Ban dawa ke KSU na ke MPSC ban pentre kamno yaki rai badang sateng. Bat mentang ni apai syaki Khubor ki bakhambanya. Shongkun kamas aingo beningkong jong Reverend Padar Sansiu sok khwai haka khat pratarik Kyllalyngkot haka balang shnong sok kerbam rim parish kadhor. U Padar Sansiu sok khwai ude ukhun jong kakong Suzana sok khwai baruba niren medhi. Ude ukhun basan naki prangut shipara. Lapan kentang lengdo sok belaya haka khatnyo tarik Kyllalyngkot 8,000 riu ha Cathedral Parish laj kra Shillong dau lengdo saat Most Reverend Archbishop Victor lengdo. Hakani kamas aingo beningkong jong Reverend Padar Sansiu sok khwai la senran lang bon ngot kilengdo sok belay bakentop yo parish priest Padar John Paul's imsan Padar Kensai Kurba, Assistant Parish Priest, Padar Stybok Warjri, Padar Kirshan, Padar Felix Ivan Klen, Padar Lawrence Karluni, Padar Robert Majau, Padar Silvanus Nongkenri, Padar Mahi, Padar Felix, Padar Andreas Pariat, Padar Michael Sun. Hakani kasi ladan lang ki sestar ki brodar bat pon hajar ngot ki pait runget nakeleng ki shnong ka parish. Lapan pu pen pieng hakani kasi da kajing dan lang ki riu pau khmat kathan bakan thop yo menteri ke sarkar Jylla ba Sostinus Sotun ki katekis ki rang ba balang ki nongkit kam ka seng rang ba seng Samla bat seng kentei jong ka parish bat ki sub district Barokaway. Hakani kasi ka yeng kasem jong padar batamai kalapan ko buram ru iki padar ki sistar bat ya uba Sostinus Sotun. Ko Israel ha ubah ngan sayo buram te menta utrai ulakren ma ubah sandur yang nadu bepun yang banlong usyakri jong u ban penpai biang yau Jacob shau ba undu blum lang yau Israel hau na banga layo buram hakmat jong utrai badu blay jonga ulakalalong kajing klain jonga Ompat biang bapinlong usyakri jonga ban khali ki jai ki kenjau Jacob bat banwan yalam biang ya ki badang sa u Israel ngan ai hapi kum kejing syai ha ki jai benreu ba kajing peniem jonga kan dupoi syadu bakut ke pertai ka ketien jong trai san hakorin u Paulus ya balakot dakamon ublay balong apostol jong Kristus Yesus lembat upara jungi usos senis. Ha kabalang ublay kabahakorin. Hai kito kibalapan kentang ha Kris Yesu. Yai kibalakot banlong kiri kuit rengkat bat kito baro kibahaman laki jaka kikot kerpat kerteng utrai jungi Yesu Kris. Ubalong ukendrat jungi bat jung piru. Kajing happy bar kajing suk na ublay ukpa jungi bar na utraj sukris. Kaktiin jong utray.
khat pra tarik Kyllalyngkot hajar kun riu kalong ka sngi sa kan mau ya ka balang shnong tham parish nong po. Namar hakani ka sngi Archbishop Most Reverend Victor Lingdo DD ula kurkhu ya ka yeng mani bathamai jong kani ka balang shnong bala sakhi lang da upadar Peter parish priest pada Rafael Mayong, ki sistar, ki katekis, ki rangba balang, bat ki spangut ki pai runget jongkani ka balang shnong. Lapan pu penping hakani ka sngi da ka jingdan rengkat uba Middle Bonds MLA, bat ka kong Rona Khamdet MDC. Ya kani ka yeng mani bathamai la IT ha ka jingyada jong Petrus Bakhut. Shua ban kurku la od ribon kum kadak balapli yaka. Hadian kata la sedang ya ka jingkurku ya ka yeng mani da Archbishop bala senran lang da upadar Peter bat bud sa ka jing penmenta ya ka mas Bakhut. Ha ka sneng ka kraw Archbishop ula kerpa de ki pai runget banlong ki sakhi ya utrai Jisu kumba la le uyo anis nong penbaptis. Archbishop ula sot ya ka sneng ka kraw jong na ki jing puli jong ka ktin ublay. Ula ban shu da ka bakran syapang uyo anis ubadei unong penbaptis ya Jisu. Udei ma balayo in ningkong ya ka Trinity ha ka sngi penbaptis ya Jisu ha ka wa Jordan. Uyo anis ula long ubasha skor. Bat Archbishop ula kentu ya ki pai runget banlong kum uyo anis ban syashkor. Shu Archbishop ula kran syapang uyo anis ba ula long unong kedau syapang ka jinglong langbrod jong Jisu. Ulang brod ubadei ulang kenya ban sat yaki pop jong ki brio. Haba pai syaki pai runget Archbishop ula ong. Ngidei ban long kinong kedau yaki hinmen ki para jongi ya Jisu bat ban pai sya man kapor namar Jisu jutat ban ma yaki pop jongi. Shua ban penkut ya ka sneng ka kraw Archbishop ula kular ban duai na ka benta ki pai runget bakin long barabor ki Kristan ki ba iet ya ublay batru iwe ya iwe. Kamas Bakhut kalalong kaba syongkun syong blay ha kaba upadar bathamai ula ai ki kentin khublay bat kerkhu kerdo ya baro ki baladon kti ban duai bat kit bok kit ruyang ya Hadin Kamas Bakhut layo ya kajing manis sakarmen balaya lam da uling do sok blay bathamai. Lapan bud sedaka cultural program ba internet bat penbernya ya ki pat ba baro shijanmit.
umat kemen kipai ringet Catholic ke St. Paul's Parish apa Shillong haka mas aingu beningkong jong u Reverend Padar likot sing karmau plang haka khat pratarik Kyllalyngkot hajar arpun riu habalang shnong maukar melim pamlakrai sub-district. Hakani kasngi uling do sok belai bertemai Reverend Padar likot sing karmau plang ulapen mentai jika kenya ka kriam haka mas pakut bat ban samru jika ketien ubelai habaro kipai ringet. Hakani kemas pakut lasen ran lang u parish priest. Parish apa Shillong, Reverend Padar Tobias Karap Kenta, rengkat ki Padar Senrop jong kani ka parish, Reverend Padar Edward Stan bat kiwei. U Reverend Padar likot sing karmau plang. Ude ukur jong ka kong flora karmau plang, bat uba korwin sotun, bam kuai hadwar ublei, nakasnong maukar melim sub-district pamlakrai. Lapan kentang lingdo soble ya haka katnyau tarik Kyllalyngkot hajar arpun riu ha Cathedral Parish lajum kra da lingdo saat ke jalan Yamba Shillong Most Reverend Archbishop Victor Lingdo. Hakani kemas aingo kalalong shisha kasngi besyongkun syongbele hadu kata-kata. Hakaba palat spangut kipai ringet na keleng kisnong jong kani ka parish bat na kiwei ki parish ru kila tuit ban bentalang hakamas aingu beningkong jong u Reverend Padar likot sing karmau plang. Lapen shit pensngan hakani kasngi da ka jingdan lang kiriu pau khmat kathan bakentup ya uba Ronnie V Lingdo MLA. Hadian kamas pakut ulingdo batamai ulaya lamru ya ka jingmani sakramen. Maria Deb kajingmani sakramen kipai ringet nak keleng kisnong kila lek buram bat kublei kit bok kit riang ya ulingdo batamai hakikam syakri belai jong u habriso wan jong utrai. Kasih bah minero ya kateng kanam bokut jong kam tamme minta kasih bawa belai lekuk Khuborjylla ibe nak takadau semua mene bah yawan nak parish kejongi parish Shillong sub-district kabalang sinong katau kamtame ya kiwei ki parlok jonga kiba naki parish beper nanta badu naki sinong beper kibalan mentah ini ki parlok ki bejan banda jengai sinrang bakentei ki kena bari parok khoi bari pi ki blasha kot smubha kani kasi na benta kani kasi kraw jonga kalau boleh lakukan Khuborjylla yang bani pi iwei na takadau ia sekilang akan si bau boleh lakukan Khuborjylla iwei hak kabang tang aku tinggi puar kabang lek oroteri tang lang berda iwei long kini ilakili yang iong kumni berda pikateng kumno ngalaong ngakateng lekon yang tose wana mangungta hun saya ka jika ku jamu belai dan tu om sisa se pikatai kumno mong ngakateng lekon tose wana mangungta dik singai sumpa jamu belai dan hawat kadai jong kadai lekon sing kamu plang dan namai dipi nama belai imget nama ka ita iwei Kyllalyngkot peninga itai makli katagina nama Kyllalyngkot susu peninga kata-kata imget menta ka step yang ba hawat melong ba lingkot banyak borok daripat kendiat kacing yaitu kenalan ni kecikan menta ka step kanang ka kamcerong kendiat kamcerong peninga kata-kata jadi kemudian keparamiya bang paibiang siya itu ki snem di balalek no hak kecil kaya cuma kamlai snem ban berkait nade ban long lingdo habang pai lenga ketiang din yang saisien ngakan mau ya kawe kecing ong jengweng scientist Albert Einstein wong kumne wong ketin nong wei nothing is a miracle but everything is miracle. Wong ba unang ki ba dia kampla ka Shillong hi hakani ka pertai hakaji imjungi nai pate habang i ki ba cia na pertai pate kalong kum kampla kai gata
tengah siapa kata kekomo ba aga jingin cengahi kamnong kampla lemda medon ya kata kajing kresidong ha kajing Khasi Student Union Employment Monitoring Cell haka khat khandai tarik Kyllalyngkot hajar arpun rio kalalit banya kendu yau chairman jangka MPSC halor ki jerwat ki badang sateng ki bampat syamla pentrekam ban wanra ya ka thungkam ka bakhut haka Jylla haka baka seng kala dep pen sngo bat ki jingya ki bala dep ban penlong bun sin habakran shikilat pathai Khubor hadin ka jingya kendu baru chairman ke MPSC Samla Ruben Najar ulaong. Bahaka senam baladeb na kajingnya ki jong ka seng ka sorkar kaladeb bantung ya ka komiti ban pet ya kita ki mat jing dawa ki baladon kajing penkela ban pentrekam hendrei kidang don patsa kat tu kat ni teli ki mat baka komiti kampat wanra. Na kata kadau ulaong ka seng sa shisin ka wanra biang sya ka MPSC ban dawa ban pentrekam no mardor yaki mat jing dawa ki baladep pan wanra da ka komiti bar ka seng ka aipor shitayo ya ka MPSC ban pentrekam no na kaliang ka student union ka employment monitoring cell mentara sengi lai un kendu sesisian yu chairman jong ka MPSC u ba dawai lam stang halor ki katu kan himat jong ka MPSC kumba pilai ihi ki snam ki baladep na kaliang jong ka seng ni la bun ki jing ki banwan ra ya kata ka jing thungkam ka bakhut hapo lingba ka MPSC syaka Jylla Henry I kabasusi pat kalong ba hadin kat kejing hi kejungi hadin wangi la bu ki dor khas ba pher ngila ai ki atput li ki ma jing dawa kejungi kumnu membekelai ke MPSC ka sarkar khadu khadwai ka hap kongu ya kata bakal asna ya kata komiti ban pet kita ki reforms ki jing kala ki bala ban wara hapo ka MPSC hadin kata pat hau arpoitrik u Jylla mencem senam arja arpusan kalau awan ra u chief minister jong ka Jylla u konrat sama ula batai kita ki reforms balawan lingba ka balawan lingba ta komiti hot bun katuk ni ki kendon nak ka bakaseng kalau adawa kumba siteng niki kila adon hapo kata ka jingkala Andre kidang don sakatuk ni pat kimba ka MPSC ka pentrikam ka kata komiti ka pentrikam tingi ngit ba sisin bakal ami kita ka report trikam na po ka na kaliang jung sarkar paka MPSC ka di ban pentrikam mardor ka henry ka ba sungsi pat kalong ba hadin ka tu kat ni benai bengila dep ngitip ba kat kita kimat trikam hadu mentai wiru kimpat pentrikam hadu mentaru ka pulong ni ba u kat kendai tarik Desember bangin wan ban kendu u chairman ke MPSC ha tu Khubor bangi wan kendu yu ni ngulingwa bau secretary barem u anish marak udang don wala kalami kata ka transfer notice yung lasan benai du umpat mi na po MPSC kama pelong ni bangin aipor apsa kunta bu di ban mi bat marsen berngem na kaliang kaseng hi ulami no bat mentala yo secretary da iwe pat hapo MPSC bat mentala kasngi na kaliang jong kaseng diwan hani bangin dawa ya kata ka report bakal ami kata komiti kita kimat jingkala ki borok ki balawan ra baka MPSC ka diban pentrikam mardor kita ki borok bat nakaliang kaseng ni aipor situ baka MPSC kan pentikana baka pentrikam kita ki borok lada omla tin nakaliang kaseng natrai ila isu taj bangin chu yakren si yakren bangin chu samet dorkas mon kapor nilaya dakalenti ke babet nilaya jakajing yakren nilaya haka lenti ka badai ban kendu ban pasat jingmut ban le ka kat kumang gila ban le ngila le ende larangi I bakit kum kita kijingkala balawan ra ka sarkar la ka MPC kamon ra tilese ka jingkala kan wan ling bakading bakasna ki Samla ha kani ka juk kerdu kam kerdu jam ha ka baki Samla kidu mensim bat syak kring ban ngop hakikam runar babunjan Hendrei ka don pat ka pliak ding jingkermen na ka benta jongki lengba ka District Employment Exchange Ribhoi District Nongpo ha ka jingkershan lang ka Directorate of Employment and Craftsman Training Meghalaya bat ka tenat labor Employment and Skill Development jong ka sarkar Jylla ki ba pli lat pli lenti na ka benta jongki
Hakakat kendai tarik Kyllalyngkot hajar arpun riu. Kini kita nak kentiu yaka lawai ki Samla, kila penlong yaka job fair hajar arpun riu, nak kebenta ki Samla wat kam wat jam jong kariboi distrik, distrik library Nongpo. Hakani ke sengi lapli yakani ke job fair da ucetna ya awasti IAS SDO Patharkma Civil Subdivision haka jingdan rengkat ka kong JM Nongkenri District Employment Officer Ribhoi District bat palat spa ngut tam ki Samla wat kam wat jam na Ribhoi District kila tuit ban shim kabu yakini ki lad kilenti ban yo kam yo jam. But it is a very good opportunity. Try to make the most of it. What I would request you is, again, my personal belief has been that barring all the qualifications, the technical qualifications, the graduations and whatever, if there is one skill in life that I have found to be of utmost help to me, it is confidence. Trust me, confidence can make you do things which you yourselves don't find yourself capable of, right? Life is a scary business. It's very unpredictable, it's uncertain. No other factor is in our control. Imagine when you step out on the road, you are at the mercy of fellow other humans, right? For nothing wrong on your part, you might just have the worst day of your life going on the road. But that is how unpredictable and scary life is. But still, you see, we go out confidently because we have taught ourselves the confidence that it's okay to go on the road, right? Same is the case with jobs and employment. I was noticing when Madam asked all the job seekers to come in and fill the seats, all of you started filling it from the last bench. None of you wanted to be ahead, you know. You all just want. I've been a backbencher all my life, so I can spot one when I see one. But point being, there is a time and place for everything. You had your days of college and school where backbenchers and all was fine. Now nobody is going to bring things to you on a plate. Okay? Kindong ya lambat ki record ke Shillong Cricket Association SCA kila pediang burom ya u James PK Sangma ubala Shajid kum u President Bathamai jong ka Meghalaya Cricket Association MCA haka khat khandai tarik Kyllalyngkot kum kadak pan pediang burom ya u President Bathamai haka kenhun kindong ya lam cricket haka Jylla. Latawa rendia haka terpeng jong u da uba Bandri Karmalki bat lapen kam da kasong sentiu da uba Alex Lensher nak kenhun SCA. Respected President of the Shillong Cricket Association, Peter McDonald, the other members of the Shillong Cricket Association seated here along with me, Bandri, Alex, you, of course all the other dear friends of the Shillong Cricket Association. First of all, I'd like to thank Almighty God for this wonderful day and for this opportunity that I am getting to meet all of you, of course on the pretext of this felicitation program. I'm very grateful to Bamak and his entire team at the Shillong Cricket Association for this felicitation program. I feel very humbled and I'm very grateful to all of you for giving me this honor and for all the warm words of appreciation and the words of encouragement that you have expressed and the faith that you have put in me as I try to lead Meghalaya Cricket Association and of course on larger context the entire cricketing fraternity and the game of cricket and its growth in Meghalaya. And for this I would like to seek the support of not just the Shillong Cricket Association
and its esteemed members, but everyone, including our players, including all the people associated with cricket in our state. For me, the confidence and the faith that has been expressed by the members of the Shillong Cricket Association, it means a lot. It is a very, very serious responsibility. Pada kitu ki Khuborjylla poi shikabakut tarhadu bangin daya syambiang Khublei Shibun.